Silpieh, Rev Kamsuanlal magpaleng gamuana kasepiu kataw niltan piu Silpieh na kompiu Rev Kamsuanlal Divisional Superintendent Sangaikot Division in pasien kamal sutangtungin alaytung khulsin na Zawin 21st May 2025 nin mangpaangsung ang tordam santahi. Silpieh na naset kompi MELC Pastor 10 Kamsun mamauhi hin natunga tunay pasien Bible natunga ahingtung taa hinale ko naset pi kompi 10 kang tulmo na layuhi revelal puo naloma ko ten kahing zundingwa nang nguam tain pasien ang sunga na toldam ta kung na sa kompeten kagin nao sulat naing naing sumite kunga darik som nila nga me kung sang nila som nila nga niin kami kang piuhi nanwasye naing sumite mangpa gawin hamuan tahen manggama mangpaleng gamana sa kompi MELC Pastor Teng bisobin piehna ang nagingin kangenari. Ibon in Lud Vain, Alwang Tuang Vain, Pastor Teng